Kuringana na arutwo aya aria ni airitu kuma thukuru-ini itiganite cia muthingi kaunti-ini ya Marsabit, gutire hindi megwitikira kurumirira unduire muhituke ni mahinda wigie kugimarithio kia hinya. Kuringana na atongoria mwena uyu mweri-ini wa kanana riria arutwo mahingite thukuru niguo magimarithagio kia hinya, atongoria aya makiuga ni mehariirie kuhurana na unduire uyu niguo gutigirira arutwo ni magia na mweke wa guthoma. Say no to FGM because it causes HIV, it has caused death and many things in this culture of friendship. Mtoto msichana ndio atakuja asaidia familia baadaye, atakuja alete maendeleo mingi katika society. Sasa tukiona wenye wanaleta development ya kufunza mtoto msichana ni msichana mwenzao, yani arutwo aya magomanithitio hamwe na kuheo motaro na mathomo megie miikarire kuria maiguithanirie ni megutua matua maria magiriire muturire-ini. Ni kitu inaendelea kama silent weapon, ile iko chini yetu, tumeificha sana ndani ya maji. Si lazima msichana akatwe mwili yake na ndio aweze kuwa mama. Hakuna mali imeandikwa. Alice Disipa uria ni umwe wa kuruirira ihoto cia ciana augite matanya make ni gutigirira arutwo aya ni marikia kigeranio kia muthia wa mwaka na oho mahota kuingira thukuru cia secondary gutari na kihingisha o giothe. Tumesema the only opportunity ambayo hawa wasichana wanaweza kujikinga nayo ni masomo. Na katika matarajio pia kila msichana hapa aliweza kusema anataka kukua nini. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.